Hanta, salut Diorol, c'est une assemblée, c'est vite duer vesbenag avarouarn dreenchou broleon, golet arret dustu, skeudennou deus menea mekerlouan, hag evit kozial deus c'hours, tro broleon emañ assemblez gant var amalad Louis Leroux, vid marvaillad a kontadeur, pez a c'hoarvez gant a c'hours. Manajeu, Louis? Ja, mon aramat, gwelloc'h vid an amzer amañ. Gwelloc'h vid an amzer an adeo, amañ irio var a linen. Neus ket glav ken, glav a zo bet bremaik a golevez ar skeudennou pa oa loc'het ar c'hours tro kreisteiz bremaik, me var an en ez eus glav, hag ez eus bet glav e pat kajimant tout an abardaiz dija, golet evez pouloudour var an enchou, kompliket an traoù irio vid ar c'hourserien. Ja, men eus ket jonj da golet kemese a dour war an tro broleon, golet eus bet blaveichou e glav. Mais pa vez golet an imachou deja c'henegao d'an kostez kerlouan, pa vez golet pouloudour war an an, ma ez o endra neus ket bet golet jamez c'hoaz. Kiet, ya, gureo ar ba paset oa a vechou meur a vech e ar blavechou paset ez eus bet ne beut takenou glao barajou, mais kemese ae vez golet var an enchou a var a rebinou poulou braz hag bon, on a zo un dra ouspen varen tout ar skipalioù oa. Mais ya beren ket lavaret d'an tro broleon zo diez deja, mais ahe gant en amzer nahe, me la va dior a rederien neo foen no rastel ben eber, hag a d'habitude vez taou avel, hag a nahe, me jonj eo en dravat, pugur al valkenou vez kaset kuit gant an avel, me ahe an traven nevou, setu hel choum patou d'an fin an dervez var a kostez tro broleon. Emañ tro broleon o kloza pevar dervez a marhouarn e breiz, bez eus bet er c'hours kostez Castellin di riaou, goudeze eus bet tro pen ar bet di gwener, der e oa kostez plumeleg hag krear kadoudal a ez eus bet priz Grand Prix ar Morbihan, hag irio neuze evit kloza an abadenn, evit skipalioù zo deus kemeret perz pevar redadek, ha neuze irio emañ gant tro broleon, an ini vraoa de tout ne relom ket lavaret ar kontrol. Dignan ar glav, me gant enchou braou kenan giz boaz hag giz ma veler amañ var kostez meneam. Ya, vid ar rederien, ar an dud eus elet ar rederien mariennou a redadeg mahour, ne ben, ils ont un drava deo, pugur e blamos, eus leket pev ar dervez, neil vra la hegine. Skoaz a rao gen ahe ar redadegou, vede pamzeg dervez, quoi. Dve Castellin da ganta, da houle ve pris Kemper, a realiez re deja assemblez, da zadon hag da zul. Hag a bremañ, ben, eus leket an paver redadeg brase, neil war la iven, hag a eus deut skipalioù brasor, peogwir bremañ e blamos eus eiz skipal a yolam a zeus bet, hag a Pro tour giz meus lavaret. Guireo. Ha neuze ya, gureo tamm eo kresket ar c'hours hag bremañ deud avea ur c'hours a vez gortozet gant kalz skipalioù evit gounit poinchou evit klasamant renkamant ar bet ar marhouar, ha neuze er blamañ ez eus ur sapre penonz sapre taolenn, quoi, courserien deus a galite, a zo var ar c'hours ar blamañ. Ya, bez eus nagaet peogwir a skipalioù zo brasor bremañ peogwir zo eiz blaz paset eo kemet teir uel kenan, me bremañ a rez mur peogwir vez galet laka a rederien da gourchin pas super va dervez, me da ouz ervez, triz ervez, me reine zo ra bembiz a redadegou, setu renket bet ha kre kenan, bon, da houde a rederien eus ron do war kourchou raoug nagao an amzer raoù, malheureusement an amaniket an dra aerio, mais vite préparé kourchou brasor da houde. Préparé kourchou brasor, mateze ez eus tu ur poen nae var ar c'hours, 10 kilometraj a triugen a jom c'hoaz a rogen em gavout amman var a linen e l'an iliz ne ket e chut an ebet. Pem courser a zo var an araoug, n'in ket courserien deus ar re an avezeta, a brudeta a vid ar poen, Rudi Mollard a oa ganto, me at paket eo bet bremañ gant ar stroba da e a bao e nebeut segondennou. Penoz pem courser a zo var an araoug, morvad ne ket gant a reze vo ezaio ar maout irio, a reze deus bet c'hoant da ziskouez o rochet a rog ma grofe davad an trao Sirius.
Ja, hag a vichou eve un kaset gant o skipal da lakad warn a raoug, bramo da lakad a real a remon eus dinbet warn a raoug, da lakaneo da labourat. Bramo da skuiza an dud, bez eus ken eve c'hoar reder par skipal. Setu ma vez kollet unan war a c'hovezan menak pe eldan menak. An dud da labourat gom divinui, setu vez renket da lakatud warn a raoug, hag a ral da labourat war a l'er. Hag a redadeg e basen he, hag erioù renker lavaret gant da glav ma zeus, e ben meraini maleruzamman e grevo hag an aer a pers der a redadeg, tro ma vez lavaret. Ah bah ouais, ne bonne minute nous et l'air est compliqué d'evit unan eus potre d'Arvro, Valentin Madoise, pot Brest, hag navez mad an enchou, mais ahe vid ar poen eo 10 an tra o vitan, gant ar stroba deoa ne bet minute nous zo, deux deoa a ben da staga endro, mais kudennou marhouar na zo gantan, vid an elko e vez chenche des rodéans, setu bon, ne gros kemad an tra o evitan va tao. Ben nan, pugur neus skrivet en taol kanta, e pet an agaet meneab ma oun, hag a bremañ c'henne gaout egizeni, ma enro no skrivi. Setu renko l'escaners vid an enro, mais bon, me gav ze dilou a wall ar endro, setu heller lavaret eo krekinan, mais dizale o komanse da ribinou pa veo paset da nao d'ar vougo, hag a da houle a ribinou e grogo gant neil var egile, setu renk don endro war na raoug, a raoug goulement gao eno. L'Aude avait ur sin vat, bazandre, var lene an inizo betrer Arnaud Delis, en oa krevet peder pe pem kwech var an en, setu ma gro gantra o emose evit Valentin Madoise, ma tese et alvezo memestra, fin an dervez, golevo, ne ket sur. Ne ket sur, nan. Setu an moziet d'un an da... O unan zo bet de pilet var an en, deus a skipal penons Uno X, ve ar ket justu, ve ar ket de rochet vid ar poen, met de pilet var an en, nivere va, pilet var an en a blamour de fiv, ya, de touché d'ar rod var a zeblant, a touché d'ar voger goude, niveren kandao gantan gavdin, Karl Frédéric Bevort manefa vian ket, près au Guiria André Roise, mais de Rousser de Zaskipal Uno X, hag a c'helche bea unan de Zaskipal Ukre irio, meur a vech in begwelet war an araog blavechou pasiet, setu en avezon ma da c'hours a bao penat vraiment, setu bon, unan de Zaskipal da euli ar blamant. Ya, mais berenk ar lavaret da skipal se be ploas ziasen re gaouan, ama. Setu ket kalz de hoto neus beredet deja el an iliz. Be menan daoureder de haskipal se neus gonezet troup avro la dizalez eus bet, hag a men ket da herio, setu... Neus ket kaset d'arrive là ma tese rio. Nan, pugur a skipal se gomchaj rederien a liz a walar war a redadel maran. Hag a liz o re gaouan e ziasen, setu... C'est une ar c'hwer courser a zo var an araog an oioù relan lavaret memestra, Axel Mario deus ar skipal CIC, Sergio Meris deus an Unibet, Hugo Delacalier deus skipal Burgos, Fabien Liénard deus Tudor, Victor Van de Put deus a Lotto, a Baptiste Vadik deus Total Energy, setu an oioù a zo an avezet ma tese gant a re a eul davad ar mahouar, met nin ket an oioù brasa hag a zo gortoz edirio, e giz da skouer Matei Moritz pe Valentin Madoise a veler amman var ar skeudennou, nin ket ar gorserien a zo gortozet evidirio vid ar poen. Nan, a penou bras e liez e skipalioù e jom tranquil betek a ribinou kenta. Pugur, vez renket kaout bravoit an ers da finiz a redalek, setu alias vez kaset an ouvrieren de ar skipal, da labourat an araog, da 50 toulou, da ouzout penaos bas entrao hag a zo tranquil, tom trokein, trom nekit ar gire, vez vel a varet eri pugur o gleb an amzer, me kuiz da uza an ers, quoi. Evelio partout, ar labourerien da labour a labour kalet, a da houde, ar penou bras da baka medale nou, quoi. Ben ya, an zo betao a huicher a mahouar, me unan ne hel ket nemene gaout, a sete renket kaout tout da juker nehan. Setu a hemen c'henne gaout tostad ar kurnik, kostez giseni, hag a da houdez an da baket troz gar vougo, hag a da houdez tostoin da plougerne, hag a koumaz eribin hag a zo ra 2 kilomet a gant. Kinnig a ran en ur hortoz
ez a fait même ar c'hours davad d'ave a kalet. Nem ginnig un tammig d'ar zo chila ouzom irio var internet var France 3 Breiz. Te Louis neue zo a pot deus ar vro amañ an avezou d'ar ez matre an enchou pegur emod e barz ki pa el tro brole on a bawe blavechou hag an avez ez mat kenor mar houarn vit be a bet var ar mar houarn per var velo gwechal. Ja, gwireo, meus gre ma houarn hag meus betro da war braouet da kourjou. Mais na edo raoug der. Setu bremañ me ganoat zo deud be un aozer. Meus be commencé de roanek, da houn eus be kernelis, da meus roet den toldourn da lan arveli. Hag amañ commencé pam a ugen bloaz zo, meus commencé da rei un toldourn da raoug edon kogouest gant a vicher ma rean. Hag bremañ meus plaz mat amañ el anilis gant da rei un toldourn da Jean-Paul. Hag me zo c'hen m'occupi de ha ribinou, hag an deviation an o toujou ma zan ket ba ha ribinou, hag gant plujardur an naheg, gant tri gomarat aheg, an mon labourat bo e dilun, betek dilun da noz. Erio moun tranquil an labourat gant eoc'h. Ya, ni eus plijadur d'ave a ganet irio, o an avezout ken mad hag ar marhouarn hag an enchou amañ, me an vid an dud an avezont ket da piou on, me labour evit skipail France 3 antolagad e Brest, evit kounta buez Breiz, buez ar vro, e brezounek bemdez etre adalek penons un eur nem ekart var France 3 etre a lun hag ar gwener, setu vin plijet da kavout ar hanor var c'hoaz var France 3, mais evit ar poen evo neue euliet tro broleon assemblez gant Louis. Daoust hag weche moyen displegad an dut peta zo disinvel var ar c'hoursman kever ar c'hoursoual. Ar ribinou a zo d'ave an avezet d'un tammig pepler vraiment ar ge ribin e bet ar marhouarn a zo an avezet vraiment gant an dud tout an dud a war an tammig brezounek barz bet ar marhouarn vraiment. Ben ya, gwireo, na ez o deud gar Jean-Paul, a raoug eve hegre Jean-Paul Melouet. Melouet an aouzer braz an ma kostez lanilis, beren ker lavarad mestra. Jean-Paul no a bet d'ide, a penkanta no gret a redadek tro broleon, yokin paver pepam ribin. Hag a tostad de lanilis nan yo uni bepel a raoug a lor an da redadek. Hag a boe neus kreskret, hag a la... Da houde no a... Sonjet lakat pegur Breiz eo nao ugen a numéro de département, setu baoe neus gret nao ugen ribin. Nao vini ribin var nugen hag an darn vras anio barz an an 50 km diver kajimant an ol a vo pa grogo da ar gourserien da dosta deus lan iliz amañ evit nem gaout. Ya, a c'henta zo da houde pam a dregon kilomet serramenan. Da houde an eil zo kote vo hoen an paspel de an iliz. A da houde zan treuzeg landerne, da houde zaven aez eus e ribin ir a walach, diez a walach. Hag an aez o e pouider sortir de landerne, da houde an eil e da houde toutour e plouidern, hag a da houde negaf e ploudaniel, hag aez eus daou ribin leil war l'er igile. Ribin nikedi ez an pegur eo plad a walach, a da houde zan treuzeg plouider, c'han eo da poun a chastel aez eus e ribin diez a walach soun neo. Da houde basen kostez treflez, vid an dro da plouider, hag an aez o alinen koz an train a patatez. Hag aez eus ur ribin al. A peta eo ar ribin diesa war an en are fin kentor? Ben ya, beren ker lavarat in diasor pegur ez tostor neil ide hegile. Are a penkanta min pel a walach eus 30 km e pipini, me da houde pan hag an troum lavaran dabot e kostez pougerne, neus unan justur a 2 km a gantmet, da houde neus nal eo beror en tamid eiz kantmet, hag a zeus entride justu, pevere da houde neus en tamid bihan a goudon dan e gaoul an iliz amañ, a da houde mont war landeda zeus unan 2 km lever, da houde neus unan San Margrit da un ba hantreaz, da ez o dro la wala ie, nikedeaz deo, hag a da houde nag a en zeun en dro lan iliz hag a pasien war linen ama ervuch, hag a pasien troein ar zal ama l'er ma tondud ama, vid mont da bakad maner kerroar. Hag a neus arrivin diesa war a redadeg o c'hanagaout ba hantiegez a un hantiegez a ferm, kont o maj lavaret.
hag da houde zon en dro, da kostet la niliz en dro, vid dober an drose da houde e maner en dro, hag a panez gred an drose da houde ne chom pasen la niliz erus war linen vid dober an dro diveza. Selitaouz stad a Ribinou, Ribin Triwer, in Ikerizog, amant, avait l'air gant boulien a zeblan rinkluz a walar, neke da stad a Ribinou a oa pevar pepem derveso, sonjoneuz, nizobe da bourmen barz a Ribinou, a oa ser tout, irio eo chachema d'antrao. Mezo paset de hamintin war do eizer do war ribin se, hag a do prop, pigur eo glau en tamme den oz, mais a ribin do prop, men pa ven an penaos mare. Per ker la varet deus paset matre o toujou barz a raie. Hag a enez a ribin se golet en televizion megafdiom eo plat, men non, sevelera pa beteganer. Ni ki kalas pever dregant matre, mais da houde e pan eo trozet dan plougerne, et mon mec Kaftin nous skrevet. C'est une onneuse aya chomet de Varler à Arstrolad pen ne Victor 22 put ne heloké de Eulia arpem zo chomet de Var en araug mais force penons et Velermad et moi Arstroba d'autostad ne jom neme de peder seconden à Dahugen lance gant a reze c'est tu morvad kilomètre de zone et vos golets d'Arstroba de tonendro hag tout ar gourserien strolet endro a rog ma grog fe d'avad an trao Sirius. Ba ya, beren ker lavarad an trao kriz oc'h an engao de verman. Hag a hemen da stud da dreien tu diou hag an tu kriz, hag a ribin zo goum disken, mem zaoù ne veche lamchou varz pegur a rederien zeio dilou. Hag a enez de amintin an eila en yok ekal za mein rul varz, me bon, matre gant an toujou ma zeus pase varz a mein zo deud meaz, pegur a ribinou zo gleb. D'ailleurs, juste, neket en koltare da gal lakandour da redek var ar hostechou, eo en penons douar mesket gant main, setu an rei a gustum eva dour ie, quoi, pak a dour hag choum mont da fank a ben nevet, quoi. Ya, gweler a strolad vras var l'ar e zo dilou a war war no. Me mezon, jarreman zo koumos be a skuiz en tamit moz an ket bo pegeit dinen war an araoug. Mais pas ves golet neus gret jomke met daou dregont kilomet d'ober. Neus gret mer a kilomet, peogwir il y a daou han a pa ver kilomet d'ober tre tout. On a l'autre zo koumos skuiz déjà. Hag daouz d'ar glaou, daouz d'ar fang ribinou, emañ ar gourserien gant a penons an tiz uela a oa be rak treset gant an aouzerien da lava radio, nin kebet gwestat tamm ebe, nin ke choumet penons varevez pe trapedra, edin buanor eget ma be sonjet gant an aouzerien. Ya, gwir eo, me helfebe ha da lava iez da gompret, peogwir eo a glaou. Ar derien no riou, setu vit kout tom, va neus renket da kamur. Muur an erz bar an divesker, Thomas Chorf ben a fin, quoi. Ouais, hag a da houde, pez ma zo great dilou, na ezo amzer. Hopla, el lam giz po lavaret bremaik, el lam deus askipail Tudor, hag un anal deus askipail a rochet d'orangez ae, meus ket gwelet piou oa, mais... Espagnol. Ya, setu daou gourser var a leur, Gizma oa tu gortoz gant pa veler stad an enchou, stad a Ribinou, abaoe a locha bremaik, ne ket sur vo an avezet mat a rochedou panem gavid amman var a linen fin ar horz. Nan gwir eo, an an ne ket ma douaz ou non? Ne ket skipel U. Ah ouais, an aizo da an aonet, reder da an aonet. Setu a men paset chapel Santezannan e Roanen ganto, hag a men mont da kichomant bourg plougerne. A piou zo klask mont e unan deus ar strobat, ma teze just evit tranquil evit paka un drabenaik da zrebi a da eva, me padal ar regenta a zo taou var an araoug daou pedri e do unan, daoual da hotoz, men neus nemet ugen segonden lance ganto, setu marvad ne bad oke d'an aferze. Hag e choum neue, ouspenn an anter deus a Ribinou a jom c'hoaz seitek ribin var l'erement, setu choum ara ar sapre labour d'ober var anen. Ya, ben berek a lavaret de l'od ar rederien a redadek zo koumaz bremañ. Petegen no ket me eet gant a real, hag a bremañ a labour zo koumaz, setu
Gole de veho ben 10 km da houle pa neo pese la niliz e l'od nem zistrei da velet piou zo a e piou monaket hag da houle a redaleg parti on dro. Daoust hag vichitu kozial deus an oioù ar c'hortozer ar muiañ irio. Ma on povez gwelet a drugarez da Mathilde Lazou a zo deus ar skipail amañ war an dachen war vid France 3 a zo war an dachen kuntadiom pezagoun war an dachen i a lavardiom da skouer girmai a betiol a zo an oioù braz mem estra deus ar strobad a zo barz an neil strolad ne main ket gant ar revella ket dija. Ja, me na rien ket kompren, ar eo an tolkanta deo da zon da vod trobroleon hag man eus keleket war na raog a redadeg e ben fre zeo da houle pa ez negay ba ar ribin. Eus ket gelle pasiel, rien ket gotos don meaz da ar ribin. Me tromo la waren dabo da na zo endra nikeleaz piguir an amzer base ar kilometraj pase hag a e pa ave ar pel ba ar ribinouse don endro yo 10 skinan da houle. Dieskenan pe gwir e ne c'hortoz ne vez ket gortozet evel just gant ar skipailioa la re. Ah ben non. Muur c'hoaz eget koursoual Trobroleon a vez penons gret an dibab drian adri tamm a tamm hag ar grefa a rezo 2 da ben en emdena da jom war an araog a jom e pen bete ar fin ben a fin da la rede rabat be a paket en un tolfal modal eo dieskenan don endro quoi. Ja, gwir eo, a heme renego de bourg plougerne, ma même mon da zisken da bakad kostez an abarach da houde, e a zeus ribin diez a walach, hag de haminte nou pase barz, hag damet e droin en tukreiz, hag kanmet da houde zeus c'hointro, en eblije kedin kalz, hag zo beigret en dro, kaparez plougerne, hag man zeus ket lavaret eo ne skouarnioù eo, mezon je vais au lamchou eno. Peseurt peseurt qualité ar an karkaout evit be en tremen mad ar ribinou e sarreo vid ar re deus gret kal cyclocross da skouer pe o disañvel kren an tri an daou. Disañvel eo. A cyclocross zo endra be ha trobaj lavaret soub war ma houarn ar karlesker ma houarn da mon en tre an diesker en tammit be ha azezet me pas gare bouez war gore hag ama a ribinou pez ma zeo desa eo vez geout vichou e kreiz reker koud a lagat da velet peer mon tu dreiz tu kreiz pardon hag a nike lot zo ne velen intra zo foum war un hag a cyclocrossman e vel nahet justu setu pugur skans a reman ninke habituet da cyclocross e vez azezema war ma houarn setu pa vez emean paf. Tarza dustu. Cyclocross o var yesker a touche ir zel hag a vez skan kinan var ma houarn hag a leskane a tre yesker da vouch quoi. Skoaz unen ni ket habituet des arner rester hag a lamchou ne gafna Setu sikourus eo memestra be a maout war an cyclocross. Ah ya, gole vez a re liez a re ma vez war an araog an eus gret cyclocross. Bon, paset neus a reganta me evit a strol a bras eo meus aoun. Ya, setu, puis grin strolet muur, setu... Ya, hag a... Unan o vont var ar c'hostez a echel kas va d'antran da opedri buan... Ya, hag a nahe pa vez unan pila, vez da reflex eo da... Starda? Starda, hag a lam ne gav justu, quoi. Bon, eruzamant men neil war la hegil, atasiun an memestra. A var a zeblon e reon atasiun, ya. Var a zeblon e... Mais skole vez, hein. Ro touchet hag ec'helche be a dustu bar foz. Ar dilo a voilà. Ne voz an ket pe ma douaz eus deud an dro e en toal da giseni do kichomant rentret war an autojo. Mais dija, e veler ne jom ket kalz kajimant 3 kilomet a jom c'hoaz. Ha ne peta ur strobat da ugen a jom pe d'ar mu a tout. Ya. Setu... An dibab zo be... An loden deus an dibab a zo begret dija dre an adre. Andrei zo skler. Beren ker lavaret rederien ne vez gwelet d'an beir da houde pa echu a redadeg ama. E lavarin ne zo in jamez d'an dro kam di e zo bet, kam dangereux e oet. Ba vid a re zo vid ar vechkenta hag a zijolo Trobroleon irio. Gureo ral eo bet veche ken diez. Ken diez a blamour d'ar glav a da stad a ribinou memestra.
Mais mes goulet de Hamilton, enfin, ganeo, Mourik, cosiel, Tadjen Mourik, cosiel de Hamilton, et donc content de Heredalek Nogret, de Nerzal et Quimper. Hag an a sonj gouni derioù amañ e l'anilis. Eh ben, me kastin gant amzer se, ma chebe se an amzer pegur kam kreo, me gant amzer nahe. Neket evitant e vo Neke an traoù. evita, nan. Ez o deud a dija da vele da opetri d'arveso, da vele d'an enchou, me gureo neket trawalar. Redeo an avezout mad hag santout mad an tolioù, quoi. Ae veler... Me perek ar lavaret, pez ma zo bet kreeg gata war zuzun, neus an trabet da velet gant erio. Pegur edo ser war tout da zuzun ar Setu... rebino. Hag eo gleb eo rinkouz, ra ket ober dekuj muur atasion. Ne rulier ket tamm ebet am emeus mod, pa vez ar riz da rinkla emose dizean Bastien Tronchon, E reder deus a skipal Decathlon, me peler emañ e kaver a real, var an a raog mantao. O ton war an triganta ma. De ben da guita da regenta hag da guita d'ar strobad hag evidat paka a regenta. An re ziskouez mem eustra nin nezion keken dilouken ar zo e pen a raog gwelet arrière force menons. Ne kedi az evito. Bedin bet var an a raog ba oe nebeut kilometrou berman. Ae diesor. Emañ zo e ribin yez a wal ar plat deo. Bon, eus ket aval, ma chebe daval la chebe diez, me hag a da houde e dreuzin an an l'anilis plougerne, a vid disken da baluden amañ. Setu men tostad de l'anilis deja. Pasiel rin erruj amañ e l'anilis, a raog mondo war an dro da houde kostez San Margrit. Kostez landeda, quoi. Setu tronchon zo deun kichoman en dro, hag amañ ma stro la vras, vraiment tud zo labourat vez stak an toul, mais bon. Mais jamais non eus golet ur strolat braz, ken bihan d'ar poenset deus ar c'hours. An re abaoe an nebeud abaoe ouspen dek vloaz eriom an re assemblez Louis. Morset non eus golet ur c'hours ken au tarza ken buan. Ya, me ar glav mezon je on eus graet poan deo da rederien. Hag a da houde pugur kemese a rederien en nio. A ribinou mezon deja yo a torret da strolavras deja kostez pouider. Raog nago de pon a rastel. Eno yo a ribin edo diz a wala hag a setu amañ e reder de ar c'hofidis. Damien Touzé. Zon a gai sur un dramenag gata mezonj. Ya. Kollet un nebeud metrou var ar strolat braz. Var ar strobat a neuhe met... Hag ar al zo deja eus a spen 10 km de retard deus deja. Pellman de a setu a he men pasial war an plougerne l'anilis a he. Hag e veler ar mor trokain men tostad en dro deus ar mor. Pa veler anio deus a he, deus ket ar sentiment e zion buan kinan? Yo, mon aran. Ah, men pasiel war an bet tro ar maout a vro amañ e l'anilis, a ribin derbez setu a men o tisken da bakad an an da vant da baluden, da bakad an abarar, setu men kepel de l'anilis ken. Ya, nebeud blavechou zo, kemen a vrud zo bet paket gant tro broleon, oa bet dibabet aouza kampionat ar vro, kampionat de France, amañ e l'anilis, hag e oa bet lakiet un tamm ribin e barz ar c'hours pez nevez ket graet de boaz. Jamais. Mais un sort énorme un tammig evit ar c'hours, quoi. Mais gure oa bet brao digemer amañ e l'anilis, trop penons kibar vro, pas kibar vro, mais de campionat de France. Ya, gwireo, are uien deja yo tro broleon, amañ setu pugur Jean-Paul no bet droit da seve la maout d'ar France amañ. Hag a no a lavaret batre lakaat e ribin bar, setu an dud de federation le dud da vedet. Hag a no a golet, ya, me a ribin edo diz a wal ar pugur sevel reatet tre tout bete ganear. E ma chebe de ribin plat e chebe deas. Me an amzer yo a se a walar, setu... Donc e green poan en desker. Oa ket gret re a boan. Oh, uzet no an dud mesta. Ya, mais oa ken komplike dege derio, ken komplike dege d'ar ribinou. Diez a vo irio bremaik ini an tifer ma vo da skouer. Dabo de Dabo de vo gwelet, mais gwelet ar...
parce que nous à zo bravo BBV je puis don a ramiez ar gourserien de un tunnel a goudeze pignat bete ganer bete ganaton hag a liez et vez dibabet a course d'ar poense. Ja, piguir ener de achlear a merenker lavarad matre a peverzek dregan a pengatan e kesoun me vitrenek o pas negai ba hantiegez ahe me lavardior rapon en diesker hag eus paset diwish et tu golet vez bebel ploas a re ma zo koumaz be skuis e ve han leske var a l'er hag a an dut kre vez golet var na raouk setu vez galet deja gouzout piou veo c'hoari a ramaout ama el anelis. C'est une ar gourserien de tremen pors paluden pors brao guireo neke ken brao ar skeudennou eget ma vichenbet ma vichebet an eol met memestra e vel RP gen brao e amman bro an aberioù a drugarez da skeudennou ar vizaskel an hélicoptère al bebe beblas gant trobroleon e vez diskoezet pe gen brao eo ar vro amman. Gole meus amour zo sevel, setu hel febeha raoug fin a redadeg an eol gole den dro. Ah, an ae zo météo ar vro amman. Ya gwireo. Zo derrière et o liammed an amzer gant ar mor a reverzi. Ya gwireo. Setu a men sevel kostez l'anilis vraiment. Hag a tenou o vont kuit emañ ar stroba de vont da atpaka ar stroladig a zo e pen hag pepini a glas mateze lakad e mont war an araouk. E ouzan kipiou yo, mais ouzan kipiou ken ebet, me gole vo dizale peser anno a zo gant penons ar courser a zo neus lak edenten. Euli e bet d'am jonj gant courserien hag a vez gole d'Alberto Bettiol hag a zo memestra bas a strobat kenta. Enez a zo kampion Itali, bet gole mat war meur a klasik blavechou pasiet, setu la kadar a fer ur pez war Bettiol ar blamant? Oezant ket, balen eus grez deja, ya pemzek d'ar zo n'o gonezet e redadeg ahe. Setu an den zo pres, mezonj, me... Maio a blavez kanta dea, nikedeas, pugir... Courserien zo, memestra zo deud a-benn da houni d'ar vech kenta ma teuen amman. Meus ke jonj. Neus ket bet, kalz? Non. Aliez e ranker kaout un droese da genta. Ba, ya da zeski. Deski, ober faziou ar vech kenta. Ya. Koueza matese, tout la rojou matese, hag be a kreñ for an el kwech. Ya, hag a deski be ha tranquil betek ar fin. Hag a aliez vezantoul da stanka, hag a lot gret deo, e helen monou unan, men nan. Piguir panegain war an droioù de veha, pasiel labo da maner hag a antiegez ahe, e renk a kaoun erz oa. Setu, ez eus den beken war an araouk bremañ, tout a strolat zo, pipinin eus ran kuit moun war an araouk. Ya, un tamik tarzet ar strolajou. Allez. Hag al an madare gant emañ deus... Rentrel, o rentrel bourg l'anilis, emañ menos... Hugo Hofstetter war a leur an eus golet, hag emañ ar c'hourser deus ar skipal Decathlon an neus poan da bignad enro war evar houarn, Aubins Parfel hag an iawang zo bet gwelet ar zuzunman war an araoug. Di Gwener e bet gwelet e Kemper, Eil e Kemper. Ket trer e bet e Kemper vid ar skipal Decathlon. War a zeblan a vo diez dian mont betek pen, blamour dal lamp en ur c'hantro, padal, oa ket war a ribin, met quasiment e bourg l'anilis. Skoude gaven drôle, pigure eo bet maout an Europa e sikokros tout ez ar yaouang. Donc, mes maisons, j'ai un gaz à point de route hag a edo ket reatasion. Figure ket o station an an zo gleb hag a vichou vis pri war a rod de ar hostess. Pa ez kostechet en tami bien a pri negave hag a vez ket amzer da vez riset justu. Ya, mais estreget ar ribinou e ranker ve a var evez, quasiment var aed an en aed an 200 km e ranker be a var evez. Neus ket tu ober faziou amman evit mont betek pen. Memes be gole re derien koz e laken tao gangyou hag a pazioen mes de ar ribin. An dourn war a rod da den a pri. Hag a re yaouang aliez. Gant am an egou.
gant manigou. Ah, Hag a daden a pri, setu a reyong matre n'eus ket esken mais bremañ pugur a gonflaj, ni ket me mestra ken, setu reker d'ober mur a tasun hos. Pugur pa vez gonflet a raog ve pemp e 4 kilo o pression war a boioujou, hag a bremañ vez daou anter tri. Evit ur c'hourz emose. Ouais, hag a daoude pan a gain war an an, war a betum, a rod gom tostad da an an, quoi. Pugur ne ket gonflet devel. Hag a ma passes ket da manegez war a rod, e ben a pri en agraf hag a vez riset, parce que komprene per rak. Rinkluz e teu a rojoù da vea, daouz ma maor war un en koltaret. Ya, gwir eo. Setu a hemen o tostad da revit mezuel, ben 3 km deve basen ne rarom e war a linen amañ. A ribin Mezuel a zo unan eus a rebinou a vez An en diver. meur a vech, a vo a ribin divia bremag, men ne ket tamm ebet an in divia vid ar poen. Setu Hugo Hofstetter neue hag a zo koezet a zo pignet war e var an endro hag emañ o klask atpaka ar strobad assemblez gant c'hourser deus a skipail deus a skipail meus ket golemad an iveren war a zeblant, men neue emañ war an adre, o Ya. klask atpaka ar strobad hag vez just nevo ket diez. Don a rein dro, mais pugurin eus gonezet amañ da daoulas out jaral ma gonezet amañ. Ya, gant Rochedal, gant Ya. Roched a skipail arkea, Ya. hag en nichi gounet de nelkwech. Ba ya, gwir eo. Ur c'hourser kreo, setu gelet a ra hag emaom gant a c'hointro madouas en tammig egiz ma oa bet c'hointro evit egamalad penoz A la Philippe. a la Philippe ya Pinot. hag Pinot ya dristol var tro ar vro amañ eo ini Valentin madouas pod ar vro hag a zo evit ar vech kenta e bet aotriet da zon irio vitro broleon a blavechou all en noir programme coursou 10 sevel, setu oa ket posub dian don, hag ar vechman emañ ahe, me ne ket kroget mat an dervez evitant, tous les derod ur vech pezioù dija, a ne ouezer ket diez edeom kaout an titouroù da gurionez da rouzout piou zo ahe var an araou. Ya bet egen, d'habitude, varet deom piou vez c'hobar astrolat hag a... Mais ni ket eaz pugur neus tout de vestennou, ho, setu an numero war a mahouar ne vez ket golet pugur ve un filmet en araou pe da trokein. Dablo eo diez evit an ol ahe, gouzout piou zo var an araou. Gwir eo, gwir eo. Ablamour d'ar glav, ablamour da ruiskamant giz peus da vared, ar an dossar vez ket gwelet pegur eus ur rochet kuit da vea riou, da gaout riou, setu diesor e gouzout piou deus piou vez ur sellet ahe, pez a zo sur eo emaom gant ur skipail deus Decathlon penons Bastien Tronchon gaftin hag a zo war an araoug a zo neus golet bremaik o vont war an araoug hag choumet eo memestra pod de la Callier pod de skipail deus Brospagne ahe de aben enez a oa baz astrolat dirag pan eus kroget da euli ar c'hours bremaik hag de aben memestra da jom dirag me daoustagin e teuio aben da badout dirag ne ket sur tamm ebet. Golet derrière, neus nemet an nemet metrajou e trezo. Hag emañ neuze ar goursaien ne vont da dremen evit ar vechkenta war a linen dirazom. Ben an nemet minutennou bremañ. Setu da houde paset ne bourg laniliz ama hag a paset bourg ganto zen treuzeg landela da bakat war bordenao de Sainte-Marguerite daoun hag a da houde ze un endro laniliz vid paset le maner endro vid an elguis quoi. Setu a pa ne paset war linen ama e paset trogein ar zal ama eus e ribinal da houde mont da war e ribin bihan e kieg hag a da houde ne zan war ama tro a maner aoun hag a paset war antieg setu golet an dud ma koumaz ve a skuiz hag a re ma neus nerz oaz golet da houde. Ya, ma mon krogid a dosta deus ne ket fin a redadek tamm ebet. Kal stra o a c'hell c'hoar vezout troaz, me memestra ben an nemet ribinou e vo gwezet piou a c'hell bea barza regrefa e fin an dervez. Setu amañ vez golet bremañ a real war an araoug emero amzer pugur amañ o sellet piou zo war an araoug hag a dioum zeus kemer nerz den dro karnendal e chekin ben ahe. Ar
Forfou, je commence à marquer déjà. De ben Hugo Stetter da taga an penaos ar wagon deus ar strobat braz ar strobat peta an terkant coursier mateze Ja, behel beha pigur, mais tout va les dents der an. hag a evar a zeblant giz peus lavaret deus dibabet gortoz un tammig Ya. non pas penaos lakaat cheu du stu zout a reon eo ir c'hoaz a redadek kajimon un eurvez a jom gagnom pe mateze mu a c'hoaz un eurvez benag a jom evit tro broleon ar blamant hag mateze zo ken e c'helche ar gourserin a velom bremañ at paka ma vez gortozet un tammig temporize giz ma vez lavaret daoustagin a vije ket ledanet un tammig ar strobat golevo mais pezo sur eo an daouze a c'helche kemer un tammig lans a drugarez d'ar prantat gortoze. Ja, gwir eo. Mais l'autre de Hatrokein est en Arauk, mais je m'en kebel. Dam Jean eus gwelet unan o ton o klas atpaka an daouze neuhe ar c'hourser deus penaos deus Brospagne a Bastien Tronchon deus Askipail Decathlon a G2R. Gwelet arrière un tredez o ton var an adre hag emañ Bastien Tronchon o vont e unan var a zeblant diezeo kalzreziezeo evit de la calier hag a zo var an araoug quasiment an 50 km vraiment. Ja, aga gom seve le tamen betek an ner, an godronet, aga golet zeus koumaz menkout an ers neus kegin. Diminuir an ers gata setu ma kolamzer. Tavot var an hel krog e gile, aga don en dro var an araoug, me var an tiegez e joumo var alech. Beren kar la var deoc'h. Ne de ket a ben da jom var a pen araoug Il esker zo koumaz mankout deoc'h. Setu c'hourser e unan var an araoug evit tro broleon daouvil pem war nugen ar c'hourser deus ar skipail Decathlon a G2R hag ar strobat a veler un tammig pellor o pignad ie gant Tranquil. main ket en linen setu an re a zisko ez eustra ne zion ket ar buana ma helon. Non, kemer l'ers ran o kemer en dro, setu a hemen c'hanegaout bar zarivin kiek ene zo e ribin plat, an an nik eledon, me ema zo hotos gile zo an tride zo demez, hotos neama, setu gandaou en eus mur. A soz da van araoug. Gwelet arrière a emañ o kozial gant ar chef e-barzh an auto, gant dre a penaos ar mikro ahe, e main o klask ober strategi ez bennak sur a walar un neil deus ar skipail Astana var a zeblant a zo o klask atpaka ne ket Astana deo skipail Astana 16 bol eo zo ton sapre an oie hag a glever aliez var a c'hoursou brudeta 16 bol bon et setu E zo e reder neus gouneze kourchou hag a bremañ eo goun kosad, setu aliez vez laket a labourat vid a real, quoi. Me var a skipail se Astana, seus negaet mer a rederien ur bet var a skipail yo al a raoug, hag a bremañ gant an oad neus kaet plas eno, hag a helen mont en dro, bet a chef par spevur neus bet gounezet kourchou raoug, quoi. setu ar skipail Astana mem eustra neus komzet bremaik deus Alberto Bettiol mateze emañ o labourat evit Alberto Bettiol Mike Tennyson ie a zo ur sapre kliant var ar marc'houarn nehe bon gwelet dastagen e teuio a ben a an trize da gemer un tammig lans me de bon vid ar poen ne zeblant ket ar strobat kaout penaos kaout c'hoant pa kanio du stu. Non. Hag a mezonj ren eo dilo a wala hevenuten war an araoug, piguir trokein e mein gotos lod zo gotos kamaradet de ha trokein, hag a lodal e ben eus ran karga a c'hor vendro gant ners, setu me da houde pas un endro kostez landeda e pa pasel na barar e tou an traoù zein e route. Pa jumo tregont kilomet bennak a jumo pa dremeno neue a c'hours kostez penaos an aberar a da houde neue a ribin ir a walar hag a bin dizean a bin kre daouzek petrizek dregant mari ouzo bon
Aevo gwezet mazio gwez ta rezo dirag ae da joum e pa d'ur penad, mais evit ar poen emañ neuze penons Bastien Tronchon et pen an trao pen a raog Bastien Tronchon a zo neuze de skipail Decathlon AG2R la mondiale. Et ma zo ereder neus gonezet braouid a red a degou blaiz paset, e blamant neus gonezet dunan me kartin hag a eo ereder mat a skipal se, hag a liez vez leket o bar labour vet a real. Me an den kre kinan eo. Unan eus ket golet tambe derio hoaz eo beno a gos neufroa. Hag a neus gonezet der er Morbihan e kreer kadoudal de daben da rounet evit an tre dek fouech. Grand Prix ar Morbihan. M'avait fait Penos, m'avait fait Tronchon au laboura David Benoît Cosnefroy. Elle fait BH. Là, et elle soum tranquille Troucain. Aral da Real do bar labour. Khamala dirag evit la vared hop. Oh, il y a du contrôle. Ne ket tremene den il y a du contrôle. Ne kebe la kemad a flejou. Mais aux enquêtes perag c'est tu en daou. Enes ne skolet s'après aya skolet de seconde nous. Bon, bah, mais André, on a golé déjà ne bet blavé chouzo. Ouais, mais bon. En Marouar, nous vont à Ziou et Plasmon et tal. Bon, disputus évitant plus gré ou à eno gemerid un tomig lance. A vraiment aimant neué pot chessball au vont var en araug assemblée gant de la calier. Mais comprenne enquête. Ben non, iskizatra. Ma tese dremement archive des antu et kavédian et wa des antuzé agant bon. Mais fléchon menen nio de la cadea de vont var une yo la kiad ne ske gole neo. André iskuez ne ske golet ne ske lenen ma da roadbook var azeblon. Ya agamatre ariz alias lunidou ganto. Matriz esprit var lunidou. Ne ske bet amzer d'un état da lunedou. Mais Guerrero golet derrière fang partout, c'est tu var a lunedou vichem qui souhaité devait fait yé Maria da fang a voulien aga bel juste an a evi golet ne kekenies. C'est tu as min passer des régamaner mais min vont da zisken aga da houle ban da homme et droen en tu diu aga da houle passer na jinan nan plugerne aga a var antieges mais raogane a ne pas kene onro ya tri et vezin sur avalar var en arao gant daugen seconden benak lance Pesne ke kalzadra mais memestra et talvez aimant à Arstrobad ben au Hortos, un tormig Hortos gwele penons pius oahe Hortos at pakaners gis peus avaret vraiment avec Louis sais-tu neke de voilà amzer tormig amzer veskemeret arog lança davad la kat reuzendro barza Astrobat. Ja, d'abord da nega e passé ne boglanini setu zeus gret an André helen tel an trao da her goudelou kemer trao fresk da zrevi hag ad houle pazein treuzeg landeda zeus rag na gode ribin ke ernik e zeus e frappat war an goudronet hag ave o gwell neo meraini selet piou zo a eba strolat vid gouzout pious eid a labourat war da raog vid a certain skepalioù neus daou tri reder ba tre vars petegen neus ket tro da velet setu manton en dro setu a men zo sevel war antiegez trom a la war an deo raoganer a c'hler neo pa kaneo Lui neus ner de ha kriken. Ya, Guerrero, Bastien Tronchon, the deux d'aben d'Atpaka, neuhe penons chessball, hag de la Callier, neus kemeret Hugo de la Callier, neus tremenet kalzamzer dirag dija, hag deux donara aben memestra da Eulia, ne ket de... Non. Ne ket dechu en affaire évitant hoas. C'est tu vraiment ve gole da strolat vraiment j'ai tout d'amou pa da raogne gauner. Gole déjà penons eo astenet. Ah, sais-tu An en kri os gole pio yo. Ah bah Bastien Tronchon neus ket down. Emañ lakad penons nerz var an 3 dikelou e var pedale nou. Tomeo an erger giz beploaz. Sonjal gelet d'an ishe sonjal memestra vichebet nebetor a dud var an enchou mais memestra daouz d'ar glaou in deud. Ah ya guir gole beus astro la bras de kichoman endro va pa kaneo. Loden des astrolabras dans nebeta.
pius oe, courserien deus an FDJ a vez gwelet, gwelet an eus ie deus ar skipal uno-x war an araoug. Ben neud minutennou e vo un tammig skleran. Rousseau. Clément Russo. Azo ie neus kemeret an neud metrou Lance Alberto Bettiol avait l'air à gant e penans e Rochet Italie. Rochet ar Suisse a vez gwelet ie. C'est-tu ur strobad un tammig brasseur get bremaik, pe gure deud aben loden deus ar skipalioù da at Paka real. Damjong emeus gwelet ie Binyam Girmay o at Paka, mais Diesor, kalz Diesor evit Adrien Petit. Neus gounezet deglaso, en eglaso. Neus gounezet ar c'hours en eglaso, mais deux des causes vraiment un tammig. Mais kaftit di rodadre zo krevet. Enfin, dans le beta et au Diesor évitant Pignat da créer un tieg ezamon. Accetu entri Reder azo Strolet Endro et pen ar jeu. Bastien Tronchon, la verre et en Odija, Gazéblan Crinquinan Irio, Sejbol de Arskipal Astana, Agu de Hugo, Delacaillé, Zo, une an Zargourserien de Discoiset de Mad, au Rochet Dija, Abawe à Penkenta. C'est tu Rousseau, Zoma, le Varnaraug d'abord, et vraiment ma casse mon endro Varnaraug. Mais Naheo Mré vite préparé un trou d'Olivier Legag. Oh là! Elam Glapes. Elam Gan Russo. Elam Glapes. Aïe aïe aïe. Ie barza kichen en trottoir. Ja. Et de redost en trottoir. Non, on rien nous a pris. Golebus. Gisbus d'avret bremag. Nen eus ket nete des rojou en zone mes deux ar. Martese bah ya fazi penons a rodadre zoyed var ya et une an zoyed neoke mestronier tamebet. Hag siwaz evit Russo nevoke diez dean at pignat war ar marhouar. A fesket maison, je ne sais pas. Ya, dans un zeblan diez an trao vitan. An aizo penons un équipier nebetor evit Valentin Madouas zo war a zeblan nae war a pen araoug golet de vezeben. Barza stroladik ze gaftin. Mais Kaftin a rider le skipal direct énergie et au Turgis. Turgis hag a navez mad trop brolé on y est. Hag a blais facile na gwenezet en dervez war a tro ar bro a paid o bet eribin. Blais facile war an dro ar bro ya bet un chemin blanc. Ya, Gureo giz Italie ya Gureo. Hag a gwenezet en dervez se. Bonne. C'est-tu Tout ce kalz adut ken war an araoug a redadag. Tout ce kalz adut war an araoug. Ah ouais, golebeus echu gata. Russo reabouan en ur pilat e c'hantro bremaik. E war a zeblan da blamour d'ar boulien a oa choumet de stagouz e rod. Me Gureo un nugen courser brem benag zo bremañ war an araoug. Hag emain endro, renem gaon endro e bourg l'anilis ya. Emain pa de ganin ha vin pasel dire ganilis. Hag ad hode zisken en trouz gant an triglonou, hag a trei en tudiou davon kemeran, davon ver landeda. C'est-tu emain tisken, passet da bourg gato an triganta. Ya, enem glevet ar yon mad, ya vezor ya pepini hag emer elo deus a labour, met gure hein. Bah oui, nebeut de kilométrage ou vraiment et santer eus nerz et diveskir Bastien Tronchon pot ar skipal Decathlon a G2R a gazo var an araoug a evit ar poen mais mestra et seblan lakad un tomig muor a nerz eget ar real barza labour. Ya, guireo. Hag an amzer zo sklerat da neol sot o stad, meg aftin. Ya, eo la vez gwelet. Gure pa nos kroget an trao bremag da gristeiz a pon eus kemeret penons en antenne da daereur. Ne ouiem ket ma vi chebe gwelet banou an neol a raoug fin an dervez. Guireo. Bon, gweler tra evit ar gourserien, mais siwaz, André ne vo ket damzer a walar da ribinou divea, da zerri, drugarez d'an neolze, setu evo gleptao a betek pen a ribinou a zo varen tro broleon ar blamant. Tu as une tostade de ribin kervenik. Ni ket de ribin diez eo pladio, mais une rule ce soir, c'est tu
Matre vers tout et grevin hoas quoi. Mais bon. Arkea ne velan ne bet derrière Dio Eil an Eil a zo ahe gant eniveren 6 penons Vauclin, Kevin Vauclin zo war an araok. Daou gourser deus an FDJ am eus gwelet nous on ket piouin met zantim an emeus emañ Valentin Madouas en eus ouez. La mec Artina. Ya ahe an eni vez gwelet war an tu diou ahe setu ur gourser deus ar skipal 1x ie a zo war an araok daou zo ken. Daou gourser deus ar skipal 1x meus an eus ket betro da houzout piouin c'hoaz. An eni zo dirag a veche matese deus ar skipal a Modric. Skipal Israël, Ouais. Dom Jonge. Daou stagen veche Matej Moric de songe. Daou zo der skipal. Daou zo ya daou dokarn gwir. C'est tu vraiment ouvert un paquet d'endro. Ove a patke d'endro emañ an tri c'hourser a oa war an araog. Hag emañ war a zeblan ur strolat tud kre o renem zevel ae. Voilà. Diez gouzout peser courserien zo bar zresis. Un nebeud an oioù, on eus an nebetud on an avezet. Betiol a zeblan ba aie gant e rochet de Gouer Gwen Aruz, rochet campion d'Italie. Met vid ar peurest nekedez gouzout piou zo ae bar ar strolaze. Non. A loske d'an trao. Ah non, un izoum a oa gant Bastien Tronchon. L'escadour. L'euskadour da l'euskapouez hag un tomig skanfor war ar marhouarn hag gelet Eva Endro. Mais rien qu'au rien tol collier d'arrivée de Ya, mais bon, war a zeblan eo gwez d'ober Ya, pe gant eus divesker. Ma douas yo an den gantar a maison. Mais over na raoga. Valentin Madouas en gouzout ariem e oa divesker mat gantan er maremañ, mais war a zeblan eo gwir. Si tu arrêtes au vraiment zo rien qu'une donne dilou à la Vranarok, non, en mode en Italie, ils ont moins. Ya. Ya, mode en Italie, zo barz astroladier, c'est-tu pen a course vraiment gant ur strolad bet daouzek, pemzek courser bennak, evit tro brolion. Ya. Si tu arrêtes, mais rentrer par Ribin Kiernik, à gagner sera 2 km menak. Hag a main rules tamit barz, mais bon, gant a glav ouz bet, per un kalavarat da main ez eumers, puis main kestart ken bar hanan. A blamor d'ar glav entomik pe a blamor d'an autojouz o tremene de An barz. autojouz o tremene déjà. Ah, c'est-tu, là qu'on a un main da zon emiez deus ur guiskat douar, quoi. Ya. Hag a l'od derrière ne vel neo, mais l'odal ne vel ankeneo, hag a pa vez bar a roujou a real, a raog ne vel ski kalzadra, Hag pa peus boulien var ar lunedou, un tammig boulien pepler en dro da var an drem ie, puis grai a bawe kant 30 km emaint var ar marhouarn, hag a bawe penkentak kichaman emaint dignan ar glav, var ribinou leun a voulien, nekedez an trao. Non, hag a... Tu ez l'od da skuister sur c'henegaout, setu an tolagad nik egen evel. Hag a pa vez fin a redadek, an tolagad e renk be hataou mat kar nendal e lakez da roud de l'er ma esket dobar. Setu da houde ad accidentou. A remañ me kastin ne ho poen non enro. L'od zo pe pa ket trogain, setu... Da houde ma zeus ket tu da roul war na raog, e ben ne helen ket don enro. Skipal kern, un nail strobat da gazo... Ah non, an reiz ar peloton, ya. Ya. Da vez ar peloton. Mais a re neus den bet war na raog, c'est une obligé da labourat vid don enro war na raog. Ya, be just, ya. Emañ radio ar c'hours o paouez reidiom nebeud an euioù deus courserien war an araog ne gizmon oa gwelet emañ Kevin Vauclin war an araog assemblez gant Pierre Gautra a Bastien Tronchon deus ar skipel Decathlon, Clevé de Meusier en eau, Lewis Aski a Valentin Madouas deus ar skipel FDJ, a gwelet an eus ye penaos Alberto Betiol bremaik. Ya.
Wezerke, Musket Clevé de Piou, Awa, Varan Arauk, de ar skipail, Israël, première tech, et skipail, Hugo, Hofstetter, mais de, Gorto Zarion, Gouzout, Agezar skipail, Penonz, skipail Astana, skipail Alberto Bettiol, Penonz, skipail, non, Alberto Bettiol, on eus gwelet, mais de skipail Bahreïn, Matej Moric, Musket gwelet Piou, Varan Arauk. Ja, gwireo, Nikedeas golen da pegur prise eus partout, setu. Ah. Chamandro, David Bastien Tronchon, Neske Béchance, Aguement, Arstrolad, Krefa, Ovon, Kuit, Eptan, Var en Arauk, Gant, Urser de Zaskipail, Uno X. Ouais, mais là, on a une strolat. Là, on a une strolat, mais quand Nikeda strolat cantaio. Ya, Gureo, une classe 4 paka, Gant, très grande secondaine d'aller vers Arstrolad Kenta. Gureo, Arstrolad vez enlevé de peloton, en var Arskedenu, mais de. Pétailleur peloton, Pétailleur Astrobat, vraiment, un peloton béqué, naïs, Strolajou. Arstrolad Pemzek Benag Dirag, et Arstrolad Hugen Benag, Gant, très grande secondaine d'aller. Bon, à course compliqué, David. Évidemment, hag evit ar gourserien. Mais martese o un tomek diesor evit ar gourserien eget évidemment. Ja, mais ni neus er placez sur evit ar ederien, mesta. On a dio, un doen var on penou, setu un reiz o kalz esor evel just, hag emañ neue Bastien Tronchon, o chench, Obligé et de Rod, Arauk, toulet. Bon, et ruzamant de système evit chench ar Rod buant ganto, mais mestra e kemer kalzi gamzer hag emañ o vont da vont kuit en drog an nail strolad en neus, penons très grande secondaine d'aller, Chiwas evit pot tronchon, hag a oa var ar pen araog a zo bet e unan var an araog e pad ar penat, diesor vot dian bremañ, daoust dian kaout diveskier mat. Ja, gwireo. Hag a liez pa vez da gaet traoù giz nahe, ar pen ne vez ket gen mat an ers zo diminuet, setu nikedeas, mais un den kreo, setu ar hemen tisken vraiment da do stad der San Margret, ema ar c'hointroman zo da joruz a wala. Trei Ya, a ma veche un tamm pri var an den, gole beus, ya. Oh, bah setu. Et deus daou e bar touz ar foen, touz ar geot. Ah, et de daou dans de beta daou gourser var a l'heure, daou gourser deus ar pen a raog var a l'heure. Pez a war a touche der rod e veg. Touche der rod. Mana Nicolas Ascaleo. Lewis Asket, pezo sur e oa madouas juste dirag an eke pilet var a l'heure. Non. Gole beus, disket dara, trei, hag ma tijonger startup e ma jomer redost eus ar c'hourser. Ba ya. E koezer du stu, rezamant in koezet barz ar giot, n'in ket koezet var an en, ar an tommig ne beutor a boan 107, mais même estra, evit ken derel gant ar c'hours, gout ebe abet dignan ar glaou, gout ebe abet barz ribinou, le na bri e pa d'annervez, e pa de terreur vez anter dija, pedereur vez zoken, ba oe pedereur vez emañ tout ar c'hours serienze var ar marc'houarn, hag emañ fin ar c'hours autostad, med ne ket gret an traout an mebet, ur strolat dek pe pemzek courser a zo var an araog, hag evit ar poen emañ neil lo sellet eus egile. Ya, a hemen vant do stad a ribin San Margret, a ribin kanta a rin war an treas. Frappat treas eus war, setu eus an klet, pe penaos emañ. Deus ta gañ chenchouan traoù, me fe glep Ba, lo da hel da bilad, ne ket dir a frappat, be... La vechioù eus bet edo leun a zour en toulse. Gant a barou yo vet a raok, hag a c'homeniu neus begret un toal d'an an, neus eus fos hag ave karget tout. Aïe, da ziwal... Setu a hemen. Da ziwal betek pen, betek fin ar c'hours, da golet derrière un 9 secondennou e c'hell ar koeza, a kol tout des chansous var ar marc'houarn, an a vezou derrière, penons ar parking a vid a zo kustumet davant da bourmen var penons Tevenier, Santez Margarit, Sainte Marguerite, et an a vezer mad a l'air
brao kenan, vidar bourménérien, hag en ehe, ba gureo, ar ribin a zo ribin main, mais ar ribin triazie. Setu endra disavel roaz evit tout ar gourserien ze. Guireo, hein. Mais zonj ben pevarsik manak war na raoug a hebrama. Aga eo un tami vin a dreer ça, mais bon, passé de mat. Passé de mat, pugur min commençait da zevel en dro. Hag evez gwelet main, me mestra main miez, kalzik main a zo, hag e ranker be a kaout lagad lem, evit tremen e biou, non pas krevi, non pas tout la road a blamour d'ar main se. Bon, ar sentiment de meuz, neus denebe neus klask e roaz lakadanten hag a lakonion da hounid, me mateze o deus aoun be mestra kol re a nerz en enten emose hag a loskel lodal da zon endro war an adre. Ar sort, bon, e kaver blaf e chou pasiet e meus ar sentiment me mestra ez un tamm aoun gant tout an dudai. Ya. Aga beren ker la war da reder da Groupama française des jeux, zo deud dro déjà. Aski, setu an Eo niveau kreo, pilet, setu ya. kreo a mateze talvezie nezion keken dilouze. Non, mais no sellet piou zo war zastrola da hain, sellet nelle higide. Mais zonj panagain en abara hain eus e ribin nikeledan hag eo soun kenan. Setu be zonj e un manag mate hel parti a lahe. Unan kree a blij dean pa bign. Ya, aga... Ya, da egiz oule- da skouer Valentin Madouas matese. Ben ya, aga da houde eus da ribin, setu da unan war a ribin hel eskemer... Kalz muur a... Penons, kalz esor eo. Ya, Neus ket zizoum sourcial deus a rezo trovar dro. Non, Setu non. rel a Robert pezag arer, lammat deus un tu deus de gile, e kaout daon Non, toucha non. ur rot. Aga da houde pugur i gamalat zo deud dro, hel lakan na raog ne hastrolat hag an beti a real da zon da bakane an dro. Setu a men trenig a oin dro e San Margrit. Bon, astrolat trokein ne joum meus amzer Ya. a tao. Tre gont segonden benag a zifor etre a remañ a veler war ar skeudenn dustu hag ur stroladal, ur strolad dampedam memeus braster, tre gont courser benag, un tammig muior Ya. a zo klask at paka, me bon, gelet a rafe, men neus n'entra greet, met gelet a rafe ar maoudirio be a barz ar pemzeg a zo ahe. Me kaftin hel un menak kosto don ne ha trogein. Me zonj den al an ije beham da gas kamou da ma erio e zo war na raog a hebrama. Pugur, joum kekalz gilo me chouken, tostad eran de ha... Deus a fin. Deus Ya. ar fin, setu a hemen de drei ne ar da bodoun da zisken war na barar. Hag a blama e basen trokein a le ba ha ribin ba espaset. Men ne ki ribin e blama pugur an main goudron ki choman neo. Hag e basen barz hag a ne bamzek drigant nera ar son ar c'hler. Ne ket a ribin ken met kreg Di eskinan eo. Dieskenan eo ar c'herze, André a c'helfe plijou da re a man eus nerf anvet ar puncherien ben a fin Ya. a re a blij deo profita deus an enchou diesor evit lakad enten hag evit lakad kemer lans war a real. Ja, setu de houde eus an an nikeledan distrei, hag a de houde zisken war na barar, hag a her enkerbeha dovratasion kar ar c'huntro zo ster da walach, hag a zein teid an aout pasel bar port an a barar. Vit mon vakad a ribinse, hag enez a ribinse blij da Jean-Paul. Pugur di eskidan eo. Di eskidan, setu a hemen... Anthony Turgis a zo barz astrolad hag piou eo a lakenten dam Jean Geo Kevin Vauclin ouais. deus ar skipail Arkea Piou. PNB Hotels hag a neus klasket lakad un tammig Ouais, ma douaz ne rod. energiez endro Madouas. Valentin Madouas en erod hag a c'hourser deus an uno-x Ah ouais. Arre, a zo ye choumet de gantan ne ket deud aben d'ober un difor vid ar poen met klasket en eus neue Kevin Vauclin ar pot neus a zo penons a neus divez kerma ar maremañ. ja. Setu a hem. Emañ vez aliez diustu pa gom ralantisa astrolat de vaza war na raog diustu. Ya ur c'hourser deus ar skipail Bahrein victorious dam jonj et dam jonj em eus gwelet an o Vlad van Mechelen bremaik gwelet niveren
Prouer Ganterkan, Podar Belgique. Neked Alfred Wright et Gamalat de Zarskipal Bahreïn Victorious. Neus profiter de Zarchier mais de un disken, de un diribin évid Kemerlans. Ja, c'est tu Turgis on a non Neked Turgis, Afridin. Piu azo klask mon vareler Turgis oahe mais de Nekede azo chassial tuez regenta Piu eo azo yed da Gemerkarg ar chassé Horser de Zarskipal Uno-X d'Avajonge hag golet derrière Yi Rochet Frédéric Fern Barzar Stroladze. C'est tu as men d'adrei justu ba nan meus lavar der d'abord Nikeledan mais soulneo ba ruintro iner hag raugedin zedo eribin. C'est tu es vraiment Jean-Paul je lavaret ben figure ce voilà golet be ça ma ruintro zo kichman nugen dregan. C'est tu as rapport en yesker mais immense zoyet var narau. Ouais, Wright Alfred. Fred Wright, Azo, var narau et une an évidemment mais Diezeo agément Stroladi goton de vareler quasiment tout d'Astrolad varaz brema egewa 8 seconden gantan ne kals non mais de memestra une sklaske den rabenag pas voir nen ou krigida zisken endro et nous laqué de c'est bunten d'un tomig mur à créméré d'un tomig lance. Ja, mais maison je m'en chovarna et matre guide so bart Morik elle fait bien Barça nous que golet des Bastien Tronchon Azoaye de Diaben va donner Manton Endro et Mankas Gantan tout d'Arstrobat dans Neil Strobat évide classe 4 paka évide classe 4 paka Regenta mais de bon Memestra frappat Atomic Dali Memestra Ganto. Ja, mais golet Real soit nous rastel c'est tu nous de la donc gast et moi socré nous qui rend mon varilar car nendal les chebet ni route mais deux dados là figure golebus anan naiz or namzer tre renta ga an ikenta neus penos Fred Wright az de daben da gemer daouzek segonden lance var Arstrobat a goudeze a tao memestra gant tregond segonden dale et kaver Arstroladze kasset gant Bastien Tronchon. Bastien Tronchon, memestra a radium a bawe an 50 km sapré effet. Ah, den cré malheureusement nous kevet chance tambet mais gure ma viché de daben da jumbar en araug et chelchebea cliente d'Anderves. Ja gureo. C'est tu as min passé vraiment khanegao de arribin man khobarano d'abord et ni kedir un 60 mètres kastinera aga 10 euro. Ja, namzer nous lire dans un taul, c'est tu au endravat. Gleben Tomig a Ramera var visaskel var un hélicoptère mais memestra et seblan serhor en namzer eget bremaik. André zone relumad évident digwes évid code penons champion de brau et fin jeu. Passé de nos pésables en 10 ça. Vraiment arrivé mais c'est Velera Masta c'est Velera sans tout derrière et répondre dans divescar hier. Remzek seconden lance évide Fred Wright agazo de daben dagemer lance nehe var stroladement aveler var skeden strolad pemzek courser gant daoreder de za FDJ nous ouez Valentin Madouas hag et Gamalad Lewis Aski Kavou d'arrière Barzar Strobadze 16 bol de za Skipal Astana Amman Eveler Dirazom kan Trizek Niveren kan Trizek Florian Dauphin de Noé Askipal Total Energy hag Dirag et dans ne beta Urhorser de za Skipal Uno X Avelerier qu'on a Rocher de Ruse à Melen. C'est du moi qui chemin de paquet déjà. Paquet déjà, qui chamande Gan Valentin Madouas, Agazoton Endro, Agostanka Antoul, évite Arstrolad, Robert à Labour, évite tout dans du P, Robert à Labour, évite un une à classement et une d'Aeul à Ribinze. Mais Gastin nous serons partis là. Il y a aussi l'élément Enadré, mais Daziwal Vo. Rag Valentin Madouas Azeblan Béa Cré Gan Divesker Khaled
Hag a giz à la moto, a moto. Redost ar martan. Mais na, kem dilou eza hag an a moto, nik e gwez da mont kem dilou evita. Ya, puis grel fait kwezat var a leuri en moto. Ja, gwireo. Hag a naiz mada setu ero ar d'abord de trouet den dro en nikeledan, setu de gain bar ribin en eil war da la dustu. Poel ebeus igile ne spon chom nerot. Allez, enten la ket neué gant Valentin Madouas evidat paka Fred Wright des ar skipail Bahrein med Vauclin war a l'air. var l'air emañ ie Kevin Vauclin des ar skipail Arkea au klask stanka an toulik ne ket un tout braz. Non. Mais tarzet en tammig ar strobad ne wezer ket pius o pler. Ne ket anad an trao med dan e beta pez a wezer emañ Valentin Madouas dirag à Bastien Tronchon ara atao ur sapre numéro 2 de aben da zo da vont kuit deus an eil strobat. Ja, kemeret neus spen kanmet deus kemeret war a real. Setu hel don en dro war a rederien zo war an arao gant dilou a walach hag a... Ya, gole de vez hag penons ar moto, an eil moto ne faziket gouzout ara ar potse en eus divez kiarerio an ade. Maison, j'ai nous digret an dro pa vel ne a penans ma roul, ne ket posip oa... Roul kem dilou se, memes pa vez golen a kemer a c'hoin tro, maison, j'ai nous digret an dro der. Setu deus da vezet damet a fin a redadek. Se blantout ara na vezout mat an enchou André Alavaror Maison, j'ai... ne ket po d'ar vro kouskoude, mais se blantout ara be a gred labour vad penons an a vezout ara... Ya, ner neus an aoud, mais man a eskenan ne gemer ve ho golen de bar ze c'hointro menag Gureo e se blant kaout fichans en an. Ya, golen an o sur, ner ne sur de houta, setu... Na zo en dravat. Strolet ar strobad adare dirag gant... Allez. Voilà, hag a lam vid Me a gant gafe... Valentin Madouas. Oh, ben, oh la 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 la, var a men rul. Ah non, ne ket Non. faziet dom rochet a blamour da liou a rochetdou glaz in o daou ne Non, kwezet enez eo... pot deus skipal Israël dam jonge lavaret deom me anno du stu Riley Sheehan deus ar skipal Israël a zo kwezet war a l'heure Ya, poan eus gen i ben. hag Kevin Vauclin au klask terrout kuit e unan evit antrial e unan war ar ribin Amman en al. ah oh là là un dam jonge eo diez evitant Ah ouais, pedaglin zo kinget. ne de ket aben da bignet war e war houarn ket Non. Setu... 16 ved ribin a rog a linen em gaout an man elandilis ribin tilawen ne ket dir met gwell ar beat dirag hag trokein. Ya, gole beus ral chastu giz bakar, gole rape a hewala an trao. Kevin Vauclin hag a neus kemeret neus laket un ten brao memes tra pu grain e veler denebet adrindian adeo gwelet kregi ar da velet ar strobad o klas 4 pak anean met deux de brao gantan memes tra deux de aben da gemer un tamm iglans var ar gourserienal. Hag a inez rabot l'eskaner da gemere an oaz pegur specialist de ar moun hag a ero roul mat di unan hag a aliez pa deus gonez... Mera penons ar strivouara. Ya. Hag a aliez pa deus gonezet e redado betegen e o negafta o iunan. Aliez a wala iunan. Tama gant daout ri, quoi. Men nik ket er sprinter, setu... Daoust hag tu aben da zerel pen pad ugen kilomet a jom d'ar strola da zo adrendian en ur c'houzout des eus memes tra sapre klientet er strola da zo adre gant Valentin Madouas da skouer penons bezeus ie Florian Dauphin daou gourser deus an FDJ hag a zeblant prientien dra benag emañ o kozia le trezo o daou dirag hag e pad an amzerze ez eus unnek segonden lance gant Kevin Vauclin. Gole beus gant a vitez gemer eo antret bar an ibin a moto neus poan Diez ar moto choum dirag. Padal
rabat d'Armoto Mondré Guestat pegure var la modal et vos chalets de Kevin Vauclin gant ar martan. Ja, gwireo, hein. C'est tu nous gret nanter de haribin déjà gole beus bein eus rul barzin mais une OX oet kuit ba douas war a l'air. Ja. Aske en anglais war a chobur. Venuten de kevit ar pez a vezanvet ar strobat hag a zo mateze ar strolat brasa a jom barz ar c'hours me man hag a zo tarzet pendaben ma teud assemblez gagnom evit ar vech kenta e bar strobroleon daou vilpem war nugen daou ur gouzout e zeo bet kompliket kenan ar c'hours irio gant glaou a aed an anter kenta e chuio neus ket nera ket glaou ken men mem eustra eo glebaribinou hag seblant tout an dud beaz kuiz kinan un den war an araog Kevin Vauclin deus ar skipail Arkea a var eler ar stroladik dek daouzek pemzek courser marteze en eus ouez Valentin Madouas pot Brest. Da houle tronchon e unan hag da houle ma strolat vras. Ya, Pez a majoum. pez a jom deus ar strobat braz hag a veler dam jonjamman neuhe toulet ar rodadre ema o c'houlenn rod evit gelet kenderel evit ar poen e kendal da rulia evit non pas kolre a amzer mais diez e odean dibo sub e odean chom dirag emo Frédéric Verne deus ar skipal uno x agazo e unan evit kenderel ar skipal uno x on oa lavaret bremag a zo ar skipal hag a zeu var drobroleon a baoe ar penat vraiment mateze e ne ket deus troas mais dans le beta et man var an araog pot bro Norvège Frédéric Verne. Ja, bel lavaret Vauclin nik kollet a redadek hos ma on eus depanet dilou a walar hel don indro hos. Me ar pen matre hel be ha touchet setu dikedeas me zo sellet a skipal la Real war la hai lot zo labourat lo labouren kegen gole beus Vauclin nik ebet depanet hos hag ama a strolat zo torret me kartin ma douas eo evan a raoug deja. Ben nan o toujou zo. Ma on da jou maza. Da nik ket maison j'ai roed ma hour an alde o gret dilour ya gwireo. Hel don endro. Dostagant eu a-benn da zon endro Kevin Vauclin goude BAB ranket change marhouarn e man e bar strejou l'anilis o klas kat pakar strobat kenta nera ket glauken var ren chou trobroleon nera ket glauken e l'anilis e control deus beza oa bet da greisteiz gant sapre barajou glau ur gwir penons ur gwir strinkaden tu a oa amman var a linen da greisteiz sec'het un tammig an en met a ribinou a jom a voglep an adeo. A tranchon c'hon a gao deja. A setu emañ tronchon rat paka Kevin Vauclin matezerelo an daouze labourad assemblez evit evit stanka an toul hag a zo gant ar strobat kenta hag evit ar poen emañ neuhe ur c'hourser deus ar skipal Uno X Mobility ur skipal deus bro Norvège gant Frédéric Vernes e pen ar jeu. Ya. Beren ket lavaret da glav zo paset. Setu bedeg fin a redadeg afkedin e veche endro. Setu na zo endravat vid an dud a l'anilis ama. Kar ba velen selen andro da linen zo chao kinan. Setu yo endravat vid an aouzer melouet na ere Ya. C'hwezek kilometre a jom a raog enem gaout amman evit ar vech divia var a linen e l'anilis hag emañ an dud o ton denem stalia evit golet ar gourserien evel beploaz ben a fin evez leun a dud o ton gout ebe abed evit lo danio var an enchou var a ribinou golet ar gourserien var an en emañ o ton amman da velet a fin a redadek. Setu a reder amañ zo tostot da ribin mezuel. Vid an elgwich setu joumon c'hoaz endro da basel bars. Ar al men kipel war la.
Men kepel de 100 mètres. De 100 mètres. Neuze Lucas Eriksson de Zarskipal Tudor Gant Valentin Madouas Yé Bezezezie Alfred Wright Agazobet Varapen Araug et Unan Bremaik Urser Yé de Skipal Decathlon Agazo Damjonge Cotora, Castin. sais-tu Pierre Gautra Ag Emainol au clask Atpaka ar stroladman penozan denman kentor pot Skipal Unox Frédéric Dvernes. Ouais, en ces maisons, je vais au paquet de nerfs à faire Antigues. Car Aral, mais Madouas n'est helke gotos andro d'hiver ham à l'anélis. Aral, rien qu'au partir. Ag Damjon Gémoyer Florian Dauphin Bazar Stroladze pot Total Énergie. Ag on dawat ahe ben afin de ce que kemesse à Zalé hein. Non, Main Kepel, Kevin Vauclin, Ag Bastien Tronchon et Main Barza Prix Mesuel mais de Main Autostad. pas une seconde var là, mais c'est tu passer le varlinen na mais une deux d'endro tous arrêts. Ya Goled Arion Aneo, c'est tu Evo Marteze Goled Varalinen Erstrolad Strobet Endro Arog Magrokfe Antrao da Darza Endro. Ah, mais passer des allées des rarom à Gadahuder en endro d'Azal. Vid Montreux ga Manu à Maneraun à Antigues, à Taulea, à Maison, à Redadeg, à Riedare. Vous enquêtez plus au la sprinter et marque ça, mais bon. Vous l'avez d'Avero, c'est tu. Ce qui est dans ce réveil. Ah. Vauclin, zo club. Et une classe Narbenag vid Paka Energie Zendro, Evid ar pevar ze kilomètres à jom et vos red kaut sucre da vaga arigenu da vaga an divesker figurae sur Anneke Mateze et vos tenu au vent de cuite piou à deno d'agenta André Vogoled med Evid Arpoen et Manuel Frédéric Dvernes pot Norvège var pen araug hag Erstrolat un tammig a gleiz agaziou met Erstrolat o renem voda endro da bot penarbed bot anternot penarbed Valentin Madouas. Oh mais une qui rebelle voilà là au secondaire c'est tu. Ja. Helmond Vardaraug betek à Antigues, mais pour les bus à Astroladvian zo terri. Également Valentin Madouas au Robert Saprela pour abawe dans de beta très grand kilomètre vraiment et man Beptro m'avait zentao le vent de cuite et za et Vareler Kajimon et Unan c'est tu p neus diveskier matkenan p mao Robert Labour aga Khelfebea Payet diviator. Ja, Guiro. Mais Gilles nous dire de tranquille Varnaraug, Vero Petamara, c'est une scanner Suisse, mais Vichou, vous voulez de Redarian Varmaour, ne vous inquiétez, Nentol, Deneveken. Et Tarzan, Dibo Subdio Kenderhelia, Guré, André, Vesgoulet d'Avechou. Et man, Nehe, Pot, Arpen Araog, Frédéric, Dvernes, Leun a pris Varé Rochet de Vonda Dremen, et Vidar Vech. Evida Hervech Uspen var Alinen Eviden Dro d'Ivea Ober Tro Lanilis Endro Aganem Gaud Aben 30 km en man Dirazon Evid Gouzout Piu Votrer var Trobro Léon Dao Vilpin var Nugen. Ja, Guireo. Aral men kepel, mais maison j'ai Madrid me va une administration mais Diego zone au bol più industrie vite fin arrêtare. Ah ouais, Charles Varlinen, c'est tu une bravade, vite melouette. Plus j'adore en arrière. C'est tu immense, sauvé Varnaraug, bon et Pencanta Redalek, je commence vers la Suisse. Ya. Ah, Vauclin, aïe, pour on est dans le drôle. Moi, je suis écrit, j'ai deux numéros dessus. Ya. Vauclin, nous lakedenten Bremaek, azo pilet, nous ranket change mahouar nié, puis nous tous les dérodes. C'est tu ya diez evodéan Atpaka Dristol Mativiz Strolat Madouas mon Bionor Adoltrum
tu as men trucain arzal ama ribin trucain la nilis ama hag ad hode nous unan bien guille gaun hag ad hode negain ribin amaner hag e zuen endro la nilis hag a pa passé nama var ninan jo moken androvien ne pam kilomètre d'obar. C'est tu mais ema beren ka lavar ad var na raogra mais vit gouni de renko kemer des risques. Moi je la varet. Un pote Frédéric Vernes est reloqué manegemer qui risque voquer possible déant n'évoquer possible déant Béatré Ramon Varalinen. Non, mais vous en quitte na vous en connaissez à voir da vous autres pesadilou kina var zeribin c'est tu as vraiment de salmès tout dendro. Aga pesa managa vraiment gan badua si opigur mendou de même skival aral zo hot. Juste mais une vente d'Azel et 12 FDJ da la varédio bah prise de Dao d'ailleurs de la bourrade vraiment pesa Hel Ober Aferiou Frédéric Vernes à Gazo d'Irazon. Ja. Allez, Gunnar Skuden 2 ans nu, elle évoque de Pesser Difor Azo, Aguré, Memestra, un tool d'Astanka, Evitski Pail Valentin Madouas, Agazo Agavesguele, Daevar en Arauk, Arzantim en émeuse, Memestra, et moi une Tommy et une en Valentin Madouas. Diezeo Videga malade, Eulia Antrao. Daouin, et Berzastrolade, mais Benafin, Agueman, Vauclin, à Tronchon, au Robert. Au Stanka Tool, hag Mathieu on a ben de Oberandrahe, Andrahe d'Alves Memestra aux deux nerfs Zirio. Ja, mais beren ken doa là dilu awalar car dilu kinan e gain e barazamane raun aga. A évoqué Tukin. Nars rekakau hos vid. C'est tu Redeo Deo Stanka Tool Varanen Coltare d'Arogenem Gaud var Barzaragin modal et vos compliqués de Kenan. Ja, mais Kaftin et Helen Doar. Ya. Kevin Vauclin, Bastien Tronchon, Daogourser, Agazobet, Point Benag, Varan Araug, Nodeske Béchance, Naganel Nagegile, dans le beta Road Toulet. Ja, Guireo, mais Madoua se dit, mais Areal, so Varan Araug, ne me ske Goledini be Crévi, en anglais, mais ça, ça me pilet. Ya, c'est tu, ya. Mathézé ou Ablamour d'André, au Diez Dion, Choum d'Agicourt, Valentin Madouas. Agamanagan tout sembles et ne avait occupé da hunit. Mon radilu awala sprint puis on connaissait Nerzal et Castelline. Ya, Guireo, c'est tu, Ezeus Memestra. Tu te crées Varanaraog. Ah, mais une var zaribin kiek, c'est tu bah ouais pas réel gâteau. C'est tu un drava deo. Ya, un drava deo ag Pesa Gléverier, c'est vraiment Ouspen Trégon seconde en lance, Gand Frédéric Vernes, pot Arskipal Uno-X, Pesa Grog d'Avea, s'après difforme, me sera. Ja, mais nagao d'avo de sa antiegues avait au calet, aga helkol hasta damzera. Aga ma au trevi, vite. Figurement, Tisken Guestadiga, enfin Guestadiga, Nan Disken Entamik. Nan Disken Entamik, c'est tu profite da Zrebi, da Eva, da vidrei en tol de Veha, Collier. Ah, très grande seconde, là, comme skunta, hein. Ya, André, Mane Veske, Lakied, Entamik Muor, à Ners, Barzan, Toliu, trois dikel, Agé Seblan, Valentin Madouas, Béa. Menet d'Oberandré, mais à Kautrouan d'Oberandré, puis Guéréoir, vraiment très grande secondaine, quand Nau, kilomètre de Nemekin d'Auber, point Oberandré Benac. Bah, il gamala tu es vers Narauga, c'était mon darei tout vite casse Madouas, c'était qu'en train à clair sous la zone d'abord d'arrêt, Madouas est parti au Barza Ridin. C'est tu
Ali Louis Leroux a ganavez mad en Choubroléon a ganavez mad ie a Khoursou Marouan c'est-tu un pronostic gant Louis Leroux Fred Wright a penaos neke Fred Wright qui est en mebet penaos Devresten. ya c'est-tu Lewis ya Dvern a zo var an arog a Lewis Aski a zo o klask kas Ja. Valentin Madouas tomig bah betek tran krer an tiegez evit ma c'helfe lakadenten ak mateze mon don betek alinen amant evit gounid et trop broléon goletvo an rae a ben vraiment un nebeud minute nous et mam vraiment barz ribin kiradran ne jom nemet daou ribin vraiment dar gorsarien a rog en em gaout amant elan ilis. Ja, hag pavel en anglais, rôle war na raoug, setu madouas, nous lavaredien, mais en nerz ganin. Gwez da bakane en dro. Car man e chike ben nerz, ne che lavaredien, tant mega pis. so anos da sprint. Ah ya c'est-tu. Setu madouas de Ron Gounit. Madouaz a zan et neus divesker an avezout dara evel just mat kenan an enchou pugur e zo ganet de Brest e mo chom juste e kichen Brest Ja. pas ne manket gant eskipail dre ar bet e man amman o Robert Marouan bemdes golet devez un tammig pepler dre ar vro amman an avezout dara mat kenan bro an aberioù bro vrez dre vraz an ehe evitant ez eus memestra a Juan Braz da lakade anno var ar palmarès amman e tro broleon. Nou a kebet aotriet morse da goursi amman pegur e oa un tammig dangerus. Koueza irio var tro broleon an rae evit pa peus ur skipal gant en sroan da a mad barz tro France da skouer. An rae ne kikelou mad. Setu pat blavechou e choumet e mosse eb gelet kemer pers. Nan pigur eve konte varna van dobar da labourat gant Pinot gant rederien yo a skipal a Française des Jeux. Hag a vraiment pigur matre neus goulennet az roet droit der. Parce que a skipal neus ket c'honne che glazet amañ. Parce que vichou ez paket erlam me storet en dramenak. A de oud ez diom de houta en tro ar bro da labourat. Setu matre pigur vraiment mat tostat da hedre galoaz. Setu roet droit da davon dovar tro broleon. Pigur e redadek bras kichen arrière hag a... Mais matese be chinche d'un tammig an traoye a baoe mez yo bet eil var c'hoari olympique ie. Ya gwireo. Vraiment en eus ket paket ur sort live al ie Valentin Madouas. Gwell eveus penaos eo torret an strolat war na raout. Ya, Mais torret Gastin, pen da ben. Emañ a skipail FDJ o klask lakat tout an dre da Darza. Met evit ar poen emañ taou Frédéric Dvernes Ouais. e pen ar jeu. Emañ o kregi gant ar c'her ae hag a gaso aneo beteg an tiegez. Mais- Ar sentiment nemeuz ne ket mat ar chif a vez gwelet da Non, 30 segonden neus ket. Eugen Neus- menak de Matese Hugen d'ar mu a tout, mais ne ket gwir ar chifre a veler ae hag ar sentiment nemeuz ez eus ie Tronchon, tronchon. Cotera, Madouas o komaz kao fouet ni rastel. Ya, potret an décathlon a jet de daouzer a zeblan kre. hag in daou. Mais anj, igidez o c'hobar a labour vi Cotera sa dilo a wal ha sprint na. Piou zo bet losket dauphin ne ket da ben da Eulia hag emañ e Frédéric Vernes o tostad deus ar fin. Hugen Mais- segonden dale evit ar pevar ourser a zo trokein. Non, ne betor zokin. Anehe e veler daou gourser deus ar skipal Decathlon. Skipal Decathlon gant Pierre Gotra a Bastien Tronchon eventual. Var a zeblan e mantaou ie Valentin Madouas ganto. Evit Kevin Vauclin eo diesor an trao memestra hag 16 bol a zo ie en tammig Gizmalarez Louis Fouen ne rastel pe benin eus bet e lod ae hag poen eo e veche echu ar c'hours, mais lod a vo esor deo fenoz mont da gousket ma teon a ben da veak trec'h e pen a redadek. Gwell eveus igidez o kichman paket deja. Non, ne ket da strolakanta zo raout. Kouez e deveche ervez radio ar c'hours, kouez e deveche Frédéric Vernes
a pigné de vareva Juan Endro, Agahe et en Dawat de Zarskipa le décathlon au Hat Pakanian, quasiment. Dao Gourser, deux armes même skipa, il Hat Paka, Pot, Arpen Arauk, Abawe Arpena de Lavarom et Zeus Divesker, Spontus Gand Bastien Tronchon, Agemant au Casse, Egamalat Pierre Gotra, Varzual Linen, on a à Helchebea, Tao Landerves. Ja, maar ga de hoede matre Bale Gizmara, Kotra, zo West à la Igide, da Hunit, puis Kotra, zo Diawangros. Ah, sais-tu, Golevo, Petar Warvezo, mais vraiment, et Choum, Uribin, Perawalar, et Azawalar, il est mesuel. Goledonus, vraiment, avec mes monstra, et Waglep, très, sais-tu, Rabat, Kaudelam, Barzar, Ribinze, mais. Sapré chance à zo memestra gant skipal décathlon mais à Dao Varanara gaer et l'on quasiment d'Oberpes de Sron. Bah ya. Maison je troncheron et Ray à la bourre. Aimant au casse Astrola dans Reis Osclier mais Dostagan et vous créez à Wallar évite bien très memestra zo quel manuscrit à la bourre. Ya mais Diez entra au vide Valentin Madouas à Gazo Intercon Medvarler. Mais sais-tu Bastien Tronchon au casse Astrolat et vide et Gamalat Pierre Gotra. Ouais. Et Guillet Reiken men voir là piqûre ça dilou voir l'inen de VA. Et zo sur deux sprints c'est une Nekeda Dion la cadrée à Verde, la cadrée à Ners et Vidarpoen. Voilà. À Pilet à Frédéric Vernès et Mneslosket en Dao Gorser. Là, ils ont à Scuister. À Scuister, à Mateze, Gizon d'arrêt, vraiment Guillet, à Rojou, Ninke Prop, à Gazo, Rinklus, Varachostechou, à sais-tu, et je suis en Abaden, et vide, Frédéric Vernès, à Neusgrid, même Estra, Niveren, à Fesson, Dirazon, mais de Ae, Gonelom, à Dao Gourser, deux armes même Skipile, au une d'Irak, Ae, et vous compliquez d'entrer au Vida Real. Vraiment, quand Dao Gourser deux armes même Skipile, décathlon, AG2R la mondiale, à Gazo, Neué, Ae, sorte tapis russe, et Vito. Ja, Guiro. Tronchon devant d'Encri, les Handarvesayo. Tout pesamment de Gier, jamais colle d'Iben, nous l'avarretons, mais elle donne. A Tao Varnarao, nous labouré d'ailleurs. Spinus de Tao, créé d'Oniben. Arvirion et Zawaganta, on peut guérir deux d'Aben, d'Abaka, mais Daugli, on se mestra à Varoler. Ya. Pem kilomètre, évident Tony Turgis, à Valentin Madouas, d'Aad Paka, un Dao, bot de Zandécathlon, mais Penonze et Helchen. Non. Beat Paquet, vraiment, Menem Glevon, Evel Juste, et Gizma Vichy, sorte contre la montre Reskipai. Bah ya. Avec Pépini Dedro, Nek Benafin, au Dao, au Robert à Labour, au Rana à Labour, et vide Kao d'un Mua à Chansou, à Tézé d'Aubert, une en Dao. Ja, vraiment, au Goules vide la véchoutude, costaud, par Zaribin d'Ivea, parce qu'une Goules d'Ervuche crève de Ganta. Là, il nous passe une chance, hein. Les Rablaves sont déjà, il nous ouest, on est des sprints dans Dense, à nous crève, c'est tu. Non, en Dawal, c'est un Kindro, hein. Aga batre an idiao anglesko tronchon da hunit, puis randen cré au bet. Paveler tout à labour et neusgred à Edan Derves et Helche et Rafé memestra maout brau. Ya. À Celita ous Drem Valentin Madouas le Nabri à le na à Squeeze en adéo Nekedez ou la Robert à Labourquet mais d'Anthony Turgis. Et zo crée var mahouar na André à rabat crédit intud eb penons mais gant daouzen des ar même skipal par pen arauk penons ober aga ma douas Turgis ma douas o diloa sprinter eo puncher aga. Mais dans ma douze, avec var podium, il fait des places, à Pimor, on est au même strat. Ya, sais-tu, à Breton de Kenta, un Nenguneo et Trobroléon, Profa, Pimor Beyond, Prophète, gan paysanté d'Arvro, d'Ar Breton de Kenta, à Henem Gaud Varalinen, vraiment en daouzé aux deux da Vera Antrao,
non pas Queza, classe non pas tout la road, agenem gaoud assemblée, matez diviso de piou votre air. P ober sprint et trezo dao. Oh, sprint rein meta, on battre au daou, on a drone var drone, on a une de la quête de hunit quoi. Guelevo peser Juarvezo, med en eni a Zeblan, matez gwez da. C'est tu passé d'arriver. Toul à Zeblan Kentor, be Anthony Turgis, be Guelevo, Varalinen, Penon Zerelo en daouzé, Anem Dena, mais Guerrero est vraiment, et Zeblan Penon Antrer, Béa, Ovid, Arskipail, Décathlon, AG, 2R, Agazo, Neu, de Daben, Danem Gaoud, Dawadao, Varanarao. An daoual zo war an tapis rust, on la war ez dabot, a golevez, les joumen ket de zel net le higile, hein. C'hon ber sur neus da gaout war naraouk, setu joum ken de medeo vraiment kilomètre en terre. Kilomètre en terre, setu... Ya, kilomètre en terre, a rabat toucha entre touer a Queza, Ganner, Penons, Ganner, Erfazi. Golevez higile neus fon choum di route. Ya, Guerrero a Pau et Penkenta a course et Lavarom et Zeus Ners, Gan Tronchon. Ah, var a Zeblan en eus dao, hein. Ema o kas ar skipail. Ya, higile zo komaz ko foen ni rastel. A pemzek segonden, lance évident daouzense à The 2 d'Aben, da vea Créfort Gueda Real, var tro broleon ar blamant, et maine vont da Dremen dirag a kilomètre d'Ivea. C'est moi qui gagne. A nehe, evit piou eo. Allez, un nebet toliou d'Ivea, var an 3 dikelou, Pigna d'entan microise, a da houde, disken, evit atkavoud amant alinen et l'anilis, pesazo sur, evo, penozor champion, bravo, dirazom var alinen, arrement vos deux d'aben d'avia Créfort Guedar Glau, Créfort Guedar Boulien, Créfort Gued Yé, Penoz à Ribinou, à Gantoulou, à Ganroujou, Toulet, c'est-tu, arrement de Svemestra, Sapré, Maine Kozial, Amzer o deus da Gozial, a da Eskem et Trezo, en Daougamalad, deux Arskipail, AG2R, Décathlon, à Piou eno Archance, d'Alacade en eau, var Palmarès, trop broléon d'Auvilpin, var Nugen. André, vous gouezez d'aben, 9 secondes, nous vraiment. Beren kalavara trop chaud et au cri gizer mar. Et Giscalstu d'Agazo, Bétrer Ramant, Pazonger et Arnaud Delis, Azo Bétrer var l'aîné, n'évoquez Golé d'un même sprint arblamant, mais Pesazo sur, et on ne gouelet, et a créé var Marco Arnirio. Franchement, on est. Oh, pop. C'est-tu Bastien Tronchon, Azobed, Arguir, Campion, Irio, Bastien Tronchon, Dirag et Gamalada gagnent très des places. Évid, Valentin Madouas, P. Anthony Turgis, Turgis, Docage Fort, Turgis, The Crawford, Varamarcoua, Neke de Daben, Adremen, Dirag Madouas, Agavo, Varar Podium, Agavo, Gan, Morbihan, Enezivrer, Bremaik. Crédé, Valentin Madouas, et triade de Air France, Irio, et Pen, Arjeu et Trobroléon. À Tiwas, évite Potnan, Norvège, Agazobé des Pen Bremaik, Agazo Kwezet, d'Armar et Falatout, Neke de Daben. Une année qui bégolait tombé de Moric. Avec quand tu as donné. Là où les Arnaud démarre, Niki bégolait dire, mais ni aux enquêtes, penance, mais passé d'arrêt d'adec. C'est compliqué de d'Aredadek, Kajimon Adaleg Arpenkenta, Aguré pour ne skemeret à Pénance. Pour ne besque des nous, Elia à Hof, et Wadija, Tarzet, Pendaben à Hof. Agaïden en Araouk va en heure, Gwella la quête d'Eo. C'est-tu une ruliette buankinan, Daous Darglau, c'est-tu. Bastien Tronchon, Azobé, Crinfort, Guédar, Rojou, Crevette, Crinfort, Guédar, Arglao, Crinfort, Guédar, Ribinou, à Chikour, Edmad, Gandé, Gamalad, Pierre, Gotra, Sapretaul, Gandaskipail, AG2R, Décathlon. Agagolebe, c'est l'analyse en néol, Zonegaïd, Finared, avec. Evel Poilavare, Louis, Arelche, la bourrade, var France Télé et Vidar Marouane, Guélé Darafé, la bourrade, var France Télé, Yé,
Evit ober an amzer, kozia leus an amzer. Techel se bia implige le gagnant bleu amzer ben a fin. Ya, Taos mais... me maout varet da leve. Guireo. Hag an aiz o brao. Bon. E ba, kontanom d'ave abet goudor. Evit delia a c'hours spontuze. Lugan a course Trobroleon a zo d'arred d'an Ifern hag egurion ezirio l'od eus ar gorselen a zo bet an Ifern davat. Pa pebeskeden an daougamalat kontant kenan an eil evegile an daougamalat deus ar mem eus kipal a zo deud aben da erut kajimant dorn a dorn var alinen ne trer irio Bastien Tronchon hag eil Pierre Gautra dirag Valentin Madouas. Olivier Logag se donne da passer la maison, j'ai une bit en gagne den dramenag gata. Puis nous que golden var na raog ga nain nike normal, trop moi je la varet ka man chebet problème evet je vais goled. Mais bon, regardez qu'on a rien. Et yé an avezma da giz Valentin Madouas et yé an avezma da an enchou a gouspen en eus gred meur avech. Meur avech en eus gred ar c'hours. A blaves no gred pa vert, ya parfait. Ya c'est déjà tost kenan d'ave a trer. Kaji deux des voix quasiment nié. Ya da c'est tu tost très deux à place ou kenta, c'est tu golé derrière Arenkamand Bastien Tronchon ag Alberto Bettiol Renem Gaud diez ebe de vitan golé debe de var pen a raog pen kenta ag damjon jen eus loske d'an trao d'avon un tamik divetan. Matre o bepidet matre neus be crevet enfin crevet c'est tu da houle l'autre zo nou benou les an kegen an trao var na raog pa ve han kit bar saredadek mat quoi. Ag lodal ag rid et ze tol d'ober ag zion egiz Bastien Tronchon agawa var a pen a raog en eus tous les deux routes a zo bet at paket hag losket gant ar strobat kenta hag a ben a fin o striva var evar c'houarn e deud a ben da at pakagno a da gemer lance a da hounit assemblez gant e gamalat. Ja, na zo mout brao le ho eri o kostet lanili si tu... Mout ken brao hag bro an aberioù hag a veler var ar skeudennoù selita ouz ar skeudenze an daou gamalat o stek yu daouarn o kemer an dan Bastien Tronchon dalritson je j'en en osé sais-tu mes obécrin var va fen et maison. Ya. Hag a maison, je pave o golden negata zabot gant tout da red a degou, peus gonezet pesini o braoa. C'est ce que diom da houlen piep a veho. Kred en eus labour spontus pa tout d'an abardeiz hag ouspen et deux da ben da paka tout da real ben a fin ar maodeo neus ket da arguzeniae. Neus ket laeret ni. Neus ket laeret tambet a Valentin Madouas, neus gred ur sapre kours ie, même eus vin a kenta var Trobroleon, ne ket bet, bon, un tamik ber e bet an trao, mais bon, trede evit a vech kenta. Ya, bon, mais... Dipite deo golet evez, mais... Man e cheke bet krevet de kerlouan hag a da roule gizeni na zo tost. Losket neus ya. Hag a erenke don endro raog nagout var a ribin ou plougerne, c'est une slesken erz maison. Ah, c'est-tu ar pemvet var alinen e hag a zo bet pa de dek pe pemzek kilomet benag e pen a raog kweza ar ou bea at paket hag a raog kweza a blamour d'ar skuizder sur avalar. Bon, pot skipal hag a pilet deo ya, c'est-tu an rein eus koustet an trer dean. La guireo, bon. Vraiment, amant eus plijadur war a linen la nidis, pe guir a rederien zo c'henegaout hos, l'autre zo neus ket echu a redadek c'hoaz, c'est-tu o mad, mais nag a jaouz eus war a linen ama nahe o... Ya, tu da zo, ober a trouz evit gourc'hemenni ar gourserien hag a zo ol le nabri var o rochedou. Bastien, quelle journée à Clément Justu, et finalement à la victoire. Quelle journée. Ouais, c'était une folle journée on va dire. J'ai tout de suite vu que j'avais aujourd'hui. J'ai pu faire bien la fraîcheur après le triptyque ardennais, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai retrouvé le punch que avant que j'avais perdu un petit peu. Ouais, c'était une journée de fou. J'avais pour objectif d'anticiper un petit peu pour trouver
un bon petit groupe pour aller loin après et pas subir la course. C'est ce que j'ai fait. Bon, j'étais un petit peu tout seul ou avec 2 personnes. J'ai subi un petit peu les aléas de la course en me trompant de route, en crevant une première fois de la roue avant, une deuxième fois de la roue avant. Je suis toujours resté calme. C'est l'anniversaire de papa, donc j'ai bien pensé à lui. Et ça m'a donné de la force aujourd'hui. Il m'a dit de m'amuser. Je me suis amusé comme un fou. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête quand vous avez autant de problèmes? Vous ressortez du peloton dans un moment très difficile, dans une montée. Vous êtes à 40 secondes, 45 secondes de la tête de course. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ouais, c'est pas des moments faciles. J'ai repensé un petit peu à Stradé dans un premier temps. Stradé, une course aussi avec beaucoup d'aléas où j'avais des super sensations aussi. Et malheureusement, j'ai eu des aléas. Je me suis dit, c'est pas grave, fais ta course. Dans tous les cas, ça change rien de t'énerver. Donc j'ai continué comme ça, la course à fond. Je me suis retrouvé dans un gros groupe derrière avec seulement Pierre devant. Et j'ai réussi à m'extirper du groupe comme j'avais de super sensations. Et de rentrer tout seul, c'était parfait. J'ai profité un petit peu aussi de Vauclin qui a crevé pour rentrer sur le groupe de devant. Et c'était pas la journée parfaite en termes de tactique, mais j'avais vraiment des jambes de ouf. Un doublé vendredi, la victoire de Benoît Cosnefroy hier au Morbihan, un doublé aujourd'hui. Quel week-end pour l'équipe Décathlon AG2R mondial? Ouais, c'était un week-end vraiment cool. Dans le bus, dans un premier temps, on visait le podium. Et on a dit avec la lancée qu'on a eue ce week-end, on va viser la victoire. Surtout avec la belle équipe qu'on avait. Et on montre aussi avec Pierre que l'équipe était vraiment solide en prenant les 2 premières places du podium. Je crois que Pierre a eu un peu de mal dans le final. Il tirait un peu la tronche, comme on dit. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Comment ça s'est passé? Vous vouliez cette photo avec le doublé? Ouais, bien sûr. Je voyais qu'on creusait un petit peu. Je pouvais faire la majorité du travail devant et je voulais arriver avec le copain. C'était le style caractéristique de Pierre, comme on aime le voir. Donc ça va être des bons moments et la photo, elle est mieux à 2, je pense. Merci beaucoup, félicitations. C'est-tu Guerriou Lawen, Penoz Andiniz Betrer, en Moerio, Bastien Tronchon, 2 Arskipail AG2R, la mondiale, Guré, Sapredi Benzuzun, et Vidarskipalze, Neus Gounezet DR et Plumelec, Neus Yé Quinta Gaïl, Gounezet Gred Eil Place et Kemper d'Irgoener. Sapredi Benzuzun, a raison de 2 B à Lawen, André. Ja. Mais Arskipail n'est pas content de Gounezet nerveux, à carrément nos Gounezet tergui, je vois Peder d'Adedek, c'est une raison bravo Léo. Et vraiment, d'Adériou, mon agaro vraiment Déo de Varler, et ben, il est au Camcoul, ça, lui Réo. C'est vraiment, excusez de dire, Marlasaman, Fobavoro. Trobroléon, Penos Classamant, à France, Gand Clément Venturini, à Gavel Juste, Gand Bastien Tronchon, au Tostade, au Pignat Barza Renkamant, Gavel Juste, Gand Arpoenchou, Nesgounezé Dirio, Trédé, vraiment, Barza Coubarvro, c'est-tu, Renkamant, Agazou, Abouez, Memestra, Vidarski Paliou, évite de Merca Poenchou, évite de, c'est-tu, évite de Choum, l'Armemain. Et Rankat d'ailleurs, puis Arkea, aux Arkep et Arskipail, l'année Blaisazon, Roasare, mais Dium ne marque de Poignou, vide Choum, tout est à Nugen Kanta. À Gaheim, il a place d'Auvarugen, c'est-tu Rankan Gounit Kourchou, vide Choum. À Nekebe de Vidirio, si ouais, de Skebe de Kemen à chance, Gand Kevin Vauclin. Louis. Herblijadur Riobet, assemblée Zirio et Momo Veledae, est-ce que des Noukair en Aberiou, qui n'est garanteur la varette Kenavo, vide, Coursoua, la voix ben nebut, Endro, var Franstri, mais Didomni, vous ben à Blazazeux, il y a d'assemblées Gand Plijadur. Plijadur Bras, mais je vais dans l'Endro et Blanc Ganet, Andravat. Il y a Plijadur.